Yes, mbahaye ikaze rero kuri Balik TV nkuko mubizi ni Joseph Tuginama mbazaniye amakuru mashya mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iherereye mu gihugu cya Nigeria mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi umwaka utaha. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero iherereye mu gace kitwa Uyo mu gihugu cya Nigeria mu mukino bari kwitegura gukina n'ikipe ya Super Eagles cyangwa se Nigeria mu guhatanira itike y'igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero ku mugoroba yakoze imyitozo yayo ya mbere mu rwego rwo kwitegura iyi kipe nyine y'ibikoko ikinamo ibikoko za Nigeria. Murabizi zahamagaye bitwa ba Victor Boniface wavuye mu ikipe ya Bayern Leverkusen yerekeza mu ikipe ya Werder Bremen. Uyu Victor Boniface muramuzi cyane, ni wa mugabo ufite tentire nk'iza Victor Osimhen, bose bafite tentire mu mutwe. Uyu Victor Boniface muramuzi cyane n'umukinnyi w'umuhanga muri za Bayern Leverkusen ari mu gihugu cy'Ubudage, yacaga ibintu kabisa atsinda ibitego abatoza witwa Xavi Simon avuga ati uyu nguyu niwe mwataka nabonye kabisa akina neza cyane. Uyu rero Victor Boniface yazanye n'abandi bahungu bari kumwe na Alexi Iwobi, muramuzi cyane akina muri Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza, abitwa ba Victor Osimhen muri za Galatasaray baje, abitwa ba Calvin Bassey baje, abitwa ba Ora Aina, abakinnyi bonyine badakina i Burayi mu gihugu cya Nigeria cyangwa se muri ikipe ya Super Eagles. Ntabwo ari abakinnyi barenga batatu, ndakeka ari umuzamu wabo ndetse n'umukinnyi ukina muri defense centrale, naho ubundi abandi bose bakina ku mugabane w'i Burayi, abitwa ba William Tross Ekongo bakina muri Saudi Pro League. Naho urumva ko rero ari abakinnyi bakomeye. Baje guhura rero n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, abikinira muri za Rutsiro, abikinira muri za APR ndetse n'abikinira muri za Lion Sport. Abo bose rero bahamagawe rero, abikinira muri za Etenseri murabazi cyane barahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nibo baje guhangana n'aba ngaba Ademora Lukman batakira za Atalanta. Abangaba rero ni abakinnyi bakomeye bano ba Super Eagles. Niyo mpamvu rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi birayisaba imbaraga nyinshi cyane, imbaraga z'umurengera kugira ngo babe babasha kwitwara neza, dore ko no mu mikino yashize ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsinze ikipe ya South Africa hariya mu karere ka Huye ibitego 2-0. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kandi umukino nabwo uheruka kubera hano hitwa Uyo yaje kuba itsinda ikipe ya Nigeria ibitego 2-0 kabisa. Amavubi yatsinze ikipe ya Super Eagles ibitego 2 hano muri kano gace bita Uyo, yaje kuba batsinda. Reka rero twongere turebe ko biza gusubira cyangwa se kuri uyu wa gatandatu ikibuga kiza kwisobanura, turebe ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakomeza ikayobora urutonde nk'uko iruyoboye mu marushanwa yo guhatanira igikombe cy'isi. Iyi kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kandi harimo abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bahamagarwa kandi bakomeye. Muramubona neza cyane witwa Manzi Thierry, uyu nguyu muramuzi akina mu ikipe bita Al Hilal Tripoli yo muri Libya, akinana na mugenzi we bita Jihadi Bizimana. Muramuzi cyane abangaba, umwe n'umudefenseri undi n'umumediateri. Manzi Thierry rero akina muri defense centrale, muramuzi cyane yaciye mu makipe akomeye harimo za Lion Sport yagiranye nayo ibihe byiza, ikipe yitwa APR cyangwa se Nyamukandagira. Izi zose rero uyu musore bita Manzi Thierry yaziciyemo. Nuwo ngo bita Jihadi yakinnye mu Rwanda, akina ikipe yitwa APR na za Marine, byose urumva ko ari umuryango wa football. Muramubona neza cyane uwitwa Ntwari Fiacre, muramuzi cyane nawe. Uyu mwana rero nawe yazamukiye muri akademi ya APR, arazamuka cyane ahita yerekeza mu ikipe nkuru ya AS do Kigali, avuye muri AS do Kigali ahita yerekeza muri APR. Impamvu mwise umwana nuko Fiacre nkurikije abakinnyi b'aba legend bari kumwe mu Mavubi, uyu nguyu nyine aracyari umwana kuri bo, yakuze areba bitwa ba Mutsinzi Ange Jimmy, yakuze areba akiri mu tudemi yarebaga bitwa ba Manzi Thierry, akiri mu tudemi yarebaga abandi bitwa ba Bizimana Jihad. Urumva ko rero uyu nguyu akiri umwana kuri bo, ariko si mwise umwana ku giti cye kuko uyu ni umuntu w'umugabo afite umuryango. Iyi kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kandi mu gihe gikomeje kwitegura, murabona ko yagiye itumira abakinnyi bagiye batandukanye. Hari abatarahamagawe kubera izindi mpamvu, urugero uwitwa Hakim Sahabo muramuzi cyane akina mu gihugu cy'Ububirigi mu cyiciro cya mbere.
uwitwa Samuel Grete nawe muramuzi akina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububirigi. Aba bombi rero ntibaje guhamagara kubera ko imikino ya mbere yabanje Amavubi yakinnye muri Algeria ari umukino wa gishuti. Algeria idutsinda ibitego 2 mu mikino 2 n'ubundi 2-2. Iyi kipe rero yaje kuba ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero yaje kuba ibahagarika yanga kwita ibahamagara kubera ko basuzuguye ikipe y'igihugu banga kwitabira convocation y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Aba rero ba Hakim Sahab cyangwa se Samuel Grete, mbibutsa ko Samuel Grete yabonye n'indi kipe nshya iyo yakinagamo rero akaba yaje kuyivamo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero muramubona witwa Ombolenga Fitina n'undi wita Tuti Inosa muramuzi cyane. Aba bombi rero ni abakinnyi b'abahanga, umwe nanone ni umuwinga undi ni umwataka tipire cyangwa se type ko number full striker number 9 mugongoni. Muramubona neza cyane uwitwa Tuti Inosa yagiye akina mu makipe nawe akomeye hano mu Rwanda. Yakiniye ikipe yitwa APR muramuzi cyane n'akademi yayo, yazamukiye muri akademi yayo. Uyu nguyu ni former academy of APR. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero kuri uyu wa gatandatu iramanuka mu kibuga kabisa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 imanuka mu kibuga n'ikipe ya Nigeria Super Eagles, ikipe rero ikomeye. Ndibutsa ko umukino wabereye hano i Kigali mu marushanwa mpuzamahanga yo gushaka igikombe cya Afurika. Ikipe ya Super Eagles Nigeria yadutambitsemo 2 rwose hano kuri Stade Amahoro. Witwa Victor Osimhen kabisa dutambikamo ibitego 2. Urumva ko rero atari ibintu byoroshye. Nguwo rero Bizimana Djihad ahangaha rero yaravuye mu gihugu cya Al Hilal Tripoli ahita yerekeza hano i Kanombe. Nuko nguko yasesekaye i Kanombe rero mu kwitegura kujya mu gihugu cya Nigeria. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero kandi mu myiteguro ikomeje. Mbibutsa ko Perezida mushya wa Ferwafa witwa Shemangoga Fabrice yavuze ati nanjye ntago ngomba kwicara muri irabiro yo yiremera cyangwa se irabiro yo muri Ferwafa, ngomba guhagurukana n'ikipe yanjye y'igihugu nkayiherekeza, nkareba challenge bahura nayo, nkareba ibibazo bahura nabyo kugira ngo tubikemure kugira ngo tuzabashe kwegukana amanota meza. Bibutsa ko kandi hari experience umunyamakuru mugenzi wanjye witwa Kayishema Tititsieri ukora kuri RBA. Uyu Kayishema Tititsieri rero yigeze kujya ajyana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Impamvu ngiye ati Perezida Shemangoga Fabrice impamvu aba yabaherekeje nuko abakinya kenshi mu ngendo bakora bagenda bahura n'ibibazo rimwe na rimwe ko yakari iby'ikipe y'igihugu bakicecekera nyine bakituriza bagakora icyabajyanye. Kayishema rero Tititsieri yigeze kujyana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bageze ahitwa Addis Abeba muri Ethiopia. Nyuma rero kuhaguruka Addis Abeba, urugendo ruva kuri Addis Abeba rugera aho bari bagiye, aba bantu bagiye bahurira n'ibibazo mu ndege, kubura ibyo kurya kubera ko nta mafaranga ntaki. Gusa uyu nguyu witwa Shemangoga Fabrice cyangwa se uriya wari uvuyeho wari ucyuye igihe bitaga Olivier, uyu nguyu Munyentwara Alphonse yaje asimbuye witwa Olivier kabisa, yajyaga ajyana nabo akagenda akabamenyera abakinnyi bagira ikibazo nyine cy'inzara, akabasha kuba ayikora mu mufuka akazamura ikarita kugira ngo babashe kubona ibyo barya. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero ku munsi wo kwa gatandatu kabisa iramanuka mu kibuga hano hitwa Uyo ihura n'ikipe ya Nigeria Super Eagles. Murayizi cyane, ikipe ikomeye kabisa, hagati ikipe ifite abarejande bagiye bakomeye. Ikipe yageze finali ubwo igikombe cya Afurika giheruka, yageze finali igikombe cya Afurika ihura n'ikipe bita Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire rero iza kuba ibakuramo kubera ko yabakuyemo nyine ubona ko yabarushije cyane. Iyi Super Eagles Nigeria ita ibura amahirwe yo kwegukana igikombe cya Coupe d'Afrique cyangwa se Cup of African Continents. Thank you muntu wadukurikiye kuva ku munota wa mbere akageza ku munota wa nyuma. N'ahandi wasanga update zigezweho atari kuri Barrick TV. Wowe rero icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ugakanda no kukazogera, ubundi ukatanga ibitekerezo byawe muri comment ukatubwira aho ubona bitagenda neza, tukabasha kuba tubikemura kugira ngo ibutaha ibiganiro tuzajya dusora bijye bikugeraho bikunogeye nta mpamvu yo kubyihererana.
ibyo ubona bitakunogeye kabisa turaza gushyiraho na nimero zacu, ujye uduhamagara ubundi utubaze cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp utubaze uko ubyumva cyangwa se utanga igitekerezo, turacyakira kandi igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Ngewe rero wabagezagaho zino sport news cyangwa se ino sport news nitwa Tuginama Joseph, dusubire mu kanya.